أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبتي أخون أقول من كم هو مدوه جري إشانا ما دفو ميمسكتوغا كوريا مجندني رسول الله صلى الله عليه وسلم جه سنة جه ماتشان علي الوالا كوريا جندا درستك إقطون إمام بخاري رحمه الله جه الجامع الصحيح جه شرح ميوغتو أقول من كوريا مجندن إقطون كتاب الإيمان جه حديثنا أقول من شرح كوريا مجندني එහෙනම් මේ බාබුගා නොත මේ කිතාබුගා එක බාබුත ගෙන්නවා ෆවානි ඉමාම් බුඛාරි රහිමහුල්ලාහ් ඊමාන් කම්ගේ බෑත කොතරේග හිමෙනේ කංකම් බයන් කොද්දොම ගොතුන් රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ හදීස් බස් ෆුලුන් ෆෙනි වඩා ගන්නව හුරි කංකමගේ මච්ච අගොල් මෙන් වාහක දක්කමුන් ආස්ෆාවානි ආයිෂා රදියල්ලාහු අන්හාගේ රිවායතක බේ ගොතුන් මීඩියා هفتاغا امام بخاري رحمه الله باب بنوا فوني باب قول النبي صلى الله عليه وسلم انا اعلمكم بالله رسول الله صلى الله عليه وسلم کے می بس فله تمن کلے گفانے تبا من گترن الله امد ام بڑا نوت ام مولا دنی وڈا گم وانی وان المعرفه في اول القلب انگیگم ومکی نوت دنگتو مکی نو دنهور مکی ہیتوگے عملک لقول الله تعالى الله سبحانه وتعالى جميع وحي بس فلون إكم جمع الدليل كره ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم هنا كم كنت يباميون هبّينه تباميون هيتكون لبيجين كان كم سبب أمي أقول منا إنجني هيتكي إن عملو تكل لبيجين وا غنوانك أما أقول منك أتوم فان إن غنوان تكون عمل كرا فدان هيتوم بس كره عمل إنما بس عملو أقول من بجه رانغلو هيو عملك غتوغا هذا هيتوغي قبول كرما هيتوغي دشومك سببون أقول منا لبدانه جلو مكتك هو الله سبحانه وتعالى مي آياتوغا أنغواه من ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم تبامك هيتا هو داغن كانكمك سببون تباميون هيببي نوتا تباميون اكمك جزاء دكن جي أول واني كم سرقة مي حديث کے شرح ہما کوریا گنگوسا امام بخاری رحمه الله عائشة رضي الله عنها کے فرائض پڑھو میں روایت گن وفاروگا عائشة رضي الله عنها وداع ونی كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال ما يطيقون رسول الله صلى الله عليه وسلم إبيكرنا كما كان أمرك رفني إبامي هنا نوت إبيكرنا كل دان من ورس رسول الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى فنوافني وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عالمتك رحمتك كمغا إهم وجه كما فانا مع نبي صلى الله عليه وسلم رحمة أدي أمة ما بدوان إهم الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة ربا كيرت قرآنغا أنغوا فني حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم تبامي هنن هيو هود دبا دفومك دهيبتي وداغم وا مؤمن تكون نتكا رحمة اوغا تريكا منفرغم وا بيكلك عزيز عليه ما أنتم كورن وحي كورن عزيز عليه ما أنتم تبامي هن كمغا اندغو بودو وجيا اكلفان صلى الله عليه وسلم اكمن بورا كمكم غنوتا حاجت رفاوا كمكم غا وگند مانك امه كم دتي وجه كم فانا اكليگ فانا اكمغ مهم كان ما بودو وگند اهم بلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم امه اكلفان لوبي كروا كان كم غا وا خبر كروا حديث كروا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم تمن كليك فانو أمة ودقولك كموجا نوان نما تمن كليك فان أبام هون أمرك ورفيمه إجتريك كم السواك عند الوضوء نوت عند كل وضوء
wudu kura komme faraku siwa kurma den ungulumati man kalefan amuru kurevim ekalefan sallallahu alaihi wasallam amren nukurava ekam ekalefan ge matiweri hadiyuga himene ekame den unguluvun komme wuduwaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam den unguluvun no de saaf kurevun gina bekale ekalefan ge arihun sahha magun sateke vur gina riwayen asfave den ungulumuge muhimmu kama adi ekamuge lobet kama behegoto السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب دين نقول مكي أي أنجيفا طهارتك ومرضاة للرب الرب سبحانه وتعالى هدوتا لبت يجم وعملك هم ما مؤمن كان إكشيجم وكمنو إنك دبلا نقول هناك إنك أنجا نبامس دوا غوتا إنك فروا كودا كمون مديرواك هم ما rasulullah sallallahu alaihi wasallam bay takate kale fan fari nukulu vani ekale fanu ge angen nuba wahe beru wedanat ei ekale fanaki abadu dhikru kurevumuga wahi libi wada gennomuga khas hunnawa bekale kamugawat algun menge tere mi hakus emi hegge angage was nuba kamavana ma nuwata ena wakibawate geche kewumuga sabum was huri kamavana ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kuravani efada mihaku timam menge mi miskitaka karnos ehnya fahe miskitan awma kureifa wa amurtaki ma warugada ma gina amurtaki eya eku gawes mihaku lonomedu nuwata leaks nuwata ebawatuge wasgada ecce benun kurumuge sabun ena yang ewas filwanu devi hurikam avvanama namadu ogutega miskituge jamaatan aw rasulullah sallallahu عليه وسلم منا كرفاف إمانا جا دهواتي ما كبان نبا وهي بيروا فده كمن هوري كمفانا ما أي دون فتوك استعمال كورون كمجاويس أدي إنون قطكون كمجاويس تما كباغا نبا من هورنا مسكتوك جماعة أو ما رسول الله صلى الله عليه وسلم كرفاف هوري أمرتوغا هوري أمرتك خلاف إكلك فانو إفدا ميها أنجوافوني نان نهازر نوا إقطع تبفونا هندم فلهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غيري ألوكم غيواها بيان كرفا صحابي بيكلون بيان كرفا نتمن بيكلون رمضان مهجة تيبس وليرجع نكون نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم إيرين نماذج كرفا مغ صوبون نوتكلفان نماذج كرفا تكلفان كفاه بلغا نماذج كرفا إيرين ريغندو غي دبان يمن دكلفان نماذج كرفي أنك دين أري كلفانو ريغندو غي debevur ituran namadu kuravie ani rega ekale faun namadu kuramuga demi hunneviye ei hatavis velere ber riwayato ganna gotu namadu kuramuga demi hunneviye timam bekanun harukan nulibidan kamuga biru hiwande maneki ishana mada fo kuda gotu kolege fahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabi bekanunna akuga dam namada notare alukama fettevi gotan nota fashagen kuriya gendevi gotan ebekalun ekerege fanuge faheppuluga demitibbeviye erege reganduge haru damwaruge haru fatisumuge kudaw gotukolege kurin mika haru kan biruhi weda wara nulibidane kama wogutu maneki gaagganaka fasdola kan not satek warkan ayekkiwa ha wogutukolege rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekerege fanuge re alukan nimmawale virhuri anirre sahabi bekalun nikume wada genne ekerege fanuge faheppuluga namadu kuramuge ummiduga sawbaki ekade faanu arihuga rega ebekalunna gineru tibbawan jehunima fuhi wada gennevi kinu agomen navah agomenge imam namaduga kiyawale khasako tarawih no dam namaduga no tere alko kiyawale gineru wajje sajida gineru wajje agomenge e miskite dukolla fa emme awahan nime miskitan hoda agomen dani express ko tarawih namadu nota re alko kodde miskiten hoda ege badaluga sahabi bekon rasulullah sallallahu alaihi wasallam happuluga ere ekiga realgon korwa fa anerre muli madina ge tereya khabar fetorigen dia duru hisabu takun dandem bekalun wadage muli miski kol ishana madafo furi foti rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge fa happuluga namad kuramuge shaugu werikamu ehennamas ebekalun ere fajurallu ma kaare wanden tibbe wirgos ekale fa nikume wade nugenne were efoga henduno fatis fahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam bekaluna hadis korvan itiman kale gfana engi wada gen nebiye te bekalun tibbe wika
ehna musliman kaleeg faanu birfulugen wadagen nevi tiebe kalunge macca e namadu fardugen hinga daniti rasulullah sallallahu alaihi wasallam komme reku nikume wadagen sahabi be kalunna awga jamaatuga ere alukon kurawwagen ummatan e namadu farudekkamuga wegen hinga daniti ei bodu taklifakan ummata vedanit sallallahu alaihi wasallam nikume wada nogennevi ehnya ekaleeg faanuge maccan ei farude نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا رسول الله صلى الله عليه وسلم مچر ريالك مكي فرد أمة أي قد سنة إكم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بدأ نجنا وأمة أي تكليف كم جوا إهن رمضان موجود دوالو رودين هره أبي ميها جماعة ونميها جه كفارة كان توقع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أمور كورفي فستولس دوه روده فان فيدي فيدي إكما كولدانا نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم نواني أنا دنبي ما دين حديث كوري فستولس مسكين نكاند ena dannawani timanne ekama koldaanawege nuwe timanata konete dem bekalo genes devwani ewogutuga sodagaatuge tereng ehinduga rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis koroni mi kaduru washigandu hifagen gos bahalashe miskinunna ena dannawani timanne vure bodu faqire nota bodu miskine ಹುರಗಿನ್ ಎಮಿಹಕಂ ಹೆಯ್ಯೆ ಹದೀಸ್ ಕೊರವನಿ ಹಿಪ್ಪವಾಗೆನ್ ಗೆವ್ವಡಗನ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮೀ ಏನಾಗೆ ಕಫಾರಾ ಕಂತ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ನಿಮ್ಮೆ ವಿಗೊಯ್ ಏ ಎಕಲೆಗ್ ಫಾನುಗೆ ಹಾಲು ಕೊಳು ಎಹಂ ಬೆಗನ್ ತಿಬೆ ಫುನ್ ಅಡು ಅಸ್ಸಾನ ಗೊಳವಾನಿ ದನ್ನವಾಫ ಬೈ ದರುಸ್ತೋಗ ಸಹಾಬಿ ಬೇಕಲಕು ಮೊಹಸ್ ಅನಕ್ಕಮುಗಾವೆ ನುವತ ಕ್ಯಾವೆನಿಗೆ ಫಹುಂ zinege hukum tanfiz kuran jege rajum kuran enguni ma ebekalaku duwe wadagen nevi ma fahappun sahabi bekalun duwe wadagen nevi efo ebekalaku rajum kuravigen diei fahatun ogga okugen rasulullah sallallahu alaihi wasallam amur fule vima ebekalun tibbe tanfiz kurma tayyar e khabar rasulullah sallallahu alaihi wasallam libadagen nevi ma hadis kuravi تبامهم أنا دو كل نما وجه نوه ما نكى فلان ديام دين دو كل نما وجه نوه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمتك بدكم إذا ما نكى الله حد قائم كورن جه ميها كباغا أنا حد قائم كورن جه حالتك حد قائم نكورا واكنو إكم كو أنا إبيكلونج أدرهم فيليما دين إبيكلونج ما تشكرنين إكموغا كوشة دين إميه الله سبحانه وتعالى هذا التوبة ورجوع وجين أنا سهراء تريغنو تولي تنقى ولفان مهم كمكي رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة اوغا تريكمغي بودو كمغي هندان أرغون من كل مهم بگين عائشة رضي الله عنها من روايتها بيان كرفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ابيكلنا كمك امر كرفني ابيكلنا ادا كرفي فدكن كم رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرفني أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل الله قد تنعم لبتجم وعملك إيه عملك دمي هربي عمل إيه كتم مدو عملك كم فيس كتم مدو فيس دمي هرمك لبتكن الله قد تبرد إيه عمل بدو منو مهمي عمل جينا ومنو مهمي إيه عملك إيه لوبين إيه كراهتون إيه نعاشكنا إيه نعحالة غولة غوتن عمل كروم متيجا دمي هرم إيرون أقوم منا e amal allah hodotan emme lobbeti amal ekkamuga wagin dani yefoga ekamana riwa korwani rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabi bekalun dennevi inna lasna ka hayatika ya rasulullah timamme miwani kaleg fanu fada bayeg gotuga ennone mana kaleg fanu ge halatu mulin tafate timammenna inna allah qad ghafara laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar kaleg fanu ga
khalifa kurin kurawwa fa kushek kamuga wes difon kurawwen kushek kamuga Allah subhanahu wa ta'ala wani fussawa fa mi bas fuluge macca rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiyo amal kurevumuga morale wada nugatumuge hujjatek gotuga ebekalun ehen dennevi nota nukurevvies emme rangalu wedan nuwata ekalege faanuge manhaja khilafan ebekalun amal kuraman hujjatek gotuga mi ayen nota mi khabaru ebekalun kurevvi ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge halu kulo bayan kurawani aisha radiyallahu anha fayaghdabu hatta yu'raf al-ghadab min wajhihi hatta yu'raf al-ghadab fi wajhihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam munu fulun kofaage atharu fennanden ekalek fano kofa e wadagen nebi rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurirega dennebin ekalek fano kofa e wadagen fiya munu fulu ravvegen dane ekalek fano ge munu fulun ekan engi wadagen nawa sahabi bekalna hame gote ekalek fano ufa fulu wadagen nawa fikam avwana me istanara wajhu ekalek fano sallallahu alaihi wasallam munu fulu alive ujala wegen danet min argumen engeni rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekalege fanuge hadi ekalege fanuge sunna ekalege fanuge manhaja khilafu ma ruhi wada nugenne wor konkame heyo amal kurmuga kamuga wes den kina to wan ekalege fanuge hadiya khilafan argumen amal kurima ekefan sallallahu alaihi wasallam dakwa de wa fa gota khilafa amal kurmaki ummatuge halak هم الله سبحانه وتعالى قرآن فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم إكليك فانو أمر فلا خلاف واميهن إنذار لبغنك انتباش أن تصيبهم فتنة إباميهن بدوغن وفتنة كلمة كروفانة أو يصيبهم عذاب أليم نوت إباميهن ويندن بعذابك كلمة لا جهدانة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمة مصيباتا ويندني بعذابا كرمت لانجي ام برسوبكي محمد صلى الله عليه وسلم جي هديو اكليك فانو جي هدايه اكليك فانو جي سنه خلاف مجي صوب بلوا ام مثال اقول من ور رنگلا دنا مثال احد جي دو ہوگا كونفت دوهت كونكمت كوروني كوربيگن دي كمكي الله سبحانه وتعالى جي كلمه فلو متيوري كورمتكا كوربيگن دي هنگورام bimmatiga ewogutu tibbevi emme man emme aluveri emme salih emme taqwaweri bekalunna bimmatiga ewogu tibi emme bodati fajirunna makkage mushrikunna madinaga tibbe rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya akale fanuge sahabinna kurewegen dia hangorame hangoramaga muhammad sallallahu alaihi wasallam amali gotun hunnevi abu bakr as-siddiq umar al-faruq ebe bekalun hangurama ge madanuga uthman radiyallahu anhu qaim tibbebi ehmi mai bime salam kuraka nuwata ebege fikur salam kuraka ebege party nuwata ebege jamaa salam kuraka kurun hangurama no allah taala kalima matiyori kuraw mattaka محمد صلى الله عليه وسلم يا اكليك فان صحابي اكولغا انكولغا كورن اول دني فدا مكه گ مشركون گ ام بودتي ليدرون اهنغراما رسول الله صلى الله عليه وسلم گ صحابي بكلون كوري با بكلون اكليك فان گ امر فلا خلافون كون امر فلت رومات فربدا گ مدكورون انگي فنساس بكلون اكليك فان حديث كورفني timam bekanun hanguramaga balive nikametiwe gatuluwegen gos bimmachan eli minika dunitan as timam bekanunge hashita nolagen kaatan tibekolna feni wadagen nevies timan kaleg faanuga amurfulen nannanis farbadan faba wada nogannawas kumfada warugada basfuletto sallallahu alaihi wasallam hadis kurafan hanguramage halatu badalu gotum mushrikun duwwaga tima غنيمة هو ويتي باي بيكرون نان هي بلفيتي مم حاضر وجن غنيمة اكرم في إير عبد الله بن جبير رضي الله عنه ابيكلون زعيم قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحتى وافري
ekale faanu vidalum gende faaba wada nugannawa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wani mifada warugada wa'iduge basfulen hadis korwa faaba wada nugannawa shekale faanu ge amru fulen nannanis ekama ekale faanu ge arihuga tibbevi hayekka bekalu nuwaraka bekalun fiyawa baki salis bekalun faaba wada gennevi ballawa kan hinga diego Khalid ibn Walid der Makkah ge mushrikunge lashkaruge effaratun anefaratuga Abu Sufyan farbada matin bekalun husuitan fene wada gennevi ma emburi farbada ge maccan ei bayaka yakuga as farbada ge maccan ara farbada matiga tibbevi sahabin kol furatama shahid kolli efa hangurama khiyanata fikuru net halata badalwe foy madanaka matin dunige hamalata devem feshi ebagutu gowale gen diye Musab gefan Musab radiyallahu anhu shahidu ma guligen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shahidu wecce edu haki bodu duhen edu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge istarifulu feligen diye ekale fanuge istarifulu ga alwa fa dagandu dahanage bayen as ekale fanuge bola wadegen ekale fanuge feera deppulu bindigen diya ekale fanuge kashimat fulu meshigen gos le horun kivegen hangurama kamiyab faga ganda koti mushrikun ero filanduani ekam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eha warugade vidale bas fula sahabi bekalun geterem bekalun kolka khilaf evunima ekale gfan hunnevi madan egga ebekalun nak mihuriha gellumaka kurimatlan jeru khudu ekale gfan ga hachkolun le horigendi dikineto wani ummai sallallahu alaihi wasallam ge rushada khilafu ekale gfan umme kitemme babo kamugawies ebami hunna kiha musibate jeneto mid argum mideke vena hitame ki ummatu ge adadu madwegen nennu Hudhayfa radiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kure fadai yushaku kari wajje an takuna al ummatan argum men wasada kum fadaku ka ichge washan mihun lefila fadan kemegge washan bayaku lefila fadan ummatan تبامي هنگا وشالون كاري بج هند سؤال كورفني أمين قلة يومئذ نحن ادوهغا مي امتوگه مي هنگه عدد مدوگين ههم وني حديث كورفني كيكه بلا اكلفانوگه نبوتوگه تدوكان حديث كورفني نونكه بل انتم يومئذ كثير ادوون تبامي عدد گينوانه duwaha kos muslimun ge adadu duniyega bimmatiga gina nuwaha adada miedu ginefoni hisab koro 1.7 billion insanu muslimun gotuga 2 billion ha insanu duniyega 7 billion insanu uleru kobato mi babo ummatuge mieduge halataki ummatuge kita gunawanto le hore mondani kudi o mondani agol menna miedu mi balikach kama kurmete fami wani ekelefan sallallahu alaihi wasallam ge irshadaka khilafim din sual kormani kon kama ka horehiye denneveni tebami hunge hittakuga wahune kiye chellevigen wane adi aduvunge hittakun tiyabami ondeke biruwerikan nengevigen waniye shakkavas nen muslimun ebami gotuga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnata eggotan amalu kuramun dakama vanama kiteme madu muslimun kamuga avias kufur ga ahulwerin ebami hum birugannan nikamati wane emme muslima kudekeves tibefuna feniwada gannawane manzaruta miyadus zamani hatiyara technology ya kutibi yahudin ete zamane vanden hisor kurefa nikemet kurefa Gaza ge ahulwerinna ek kurimatlumunda kurimatlumuga aslaki mi zamanu ge hatiyar toge quality ya ege warugada kama technology balaruga emme regge damwurge wagutun muli Gaza ekiga doela
etanuga dire evves furane neggota hadalumuge baaru hunnaha hatiyaru mizamanuge buhuri emiyun otuga ekamuku kine to miwani agome neba fene bodti tenkarto kurimatiga mihawru kudukuda kudin ogga hifagen evves birenneti ulemun edani emi iman kamaki eha waruga decce ehmema e iman kan algonmenge ummatuga miedu balikashwegen diyama algonmenge ummata meduga algonmenge komme gunawanaka medu adawaterin hadalam beenon komme gote dani hadamu kivegen wahunu algonmenge hitu gonani wahunaki kobat rasul hadis kurawani hubbu dunya wa karahiyatul maut dunya lobi kurma maran nurhun teriyume kungotu ngolgome salame vani kamu hadis kurawwa fani mi ummatuge fahuge mihun ihuge mihunge gotak salaferi bekanunge gotak rujua wejjoma danden algonmen ulen jeheni mi halatuga maneki algonmenge salaferin sahabi bekanun tabi bekanun taba tabi bekanun muhammad sallallahu alaihi wasallam ge sunnata rujua wi fadan no tibbi fadan algonmen mi ummatuge fahukolo e halata rujua mum menui algonmen naka nasru liumen nen ehen namaves insha allah muhammad sallallahu alaihi wasallam ge wa'udu tedu ekalefan khabar kurawwa fani mi ummatuge fahukologa ihuge mihun fadan ekale fanugo sunnata tabawe nasru libene bayaku annaneka nota nasru hodane bayaku annaneka insha Allah rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekale fanugo sunnata khilaf numan e angawani ekale fanu de minwaruga sahabi bekalun hippeo mange irshadu devwani erun ebami hunna deenuga sabitu etibe ebami hum beenum wa surge wasul weveneti ey ekale fanuge hidayatuge muhimmu kamaki midakan as nota miharakan as adi khasako agumenna warak gina fahara wago taki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunne nota ekale fanu bayan ko devwa fa wagoy argumenge terem ba emihun naki ilmi gotun kitemme funna bos mihun kamuga avies kitemme kankame ungenigen tibikamuga avies buddhiya fikura balano ganevunima eyan inkar kureven uhuduge duwahuga ebekalun navves demvisni wade nugennevi itura forbadamati tibbemuga beenuma ekkamaka muhammad sallallahu alaihi wasallam eha gada basfule vidana faingiru halgun menge halata kiwes bay mihunge rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadis basfula enage buddhiya fikura nota mizamanoge kommes hodumaka khilaf wajjiya ekelefan sallallahu alaihi wasallam ge basfulo fahata jassaleven nota dogu kureven ekale misal agun menge terega dini ilmu ngene bay mihun sebatibi rasulullah sallallahu alaihi wasallam خبر كرفا فعقول منا وفاوري خبر إيمان كم قهلورين وفنم فليفة خبرك الله سبحانه وتعالى كم ريغنو فهو باغا دنيا غدا فابا وديغن واكم كن كما كان أرتكنا كتم وديغين إباميون دعاء إجابة كرفما إباميون ترين هم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان كر الله سبحانه وحي كرفه من يدعوني فاستجيب له كاكو تمن اله الدعاء دنوا تمن اله اجابه كرفه شيمه من يسالني فاعطيه كاكو تمن اله غدتغا එකමන් එදි දන්නවානි කමකන් එදි ඉච්චකන් එදි දන්නවානි මේක දෙවවානම ومن يستغفرني فاغفر له كاكو هي تمن إله قدتوغا فافوس مدنوان إيوغوتوغا تمن إله فافوس سوانم كينن هم واني اكي غوما دنيا اكي بما اكي حسابا ريغندو دباواني اكي رغي كينن هي وكي غومگge نوتا كونغومگge وغوتكن هي وغوتوناني ei algonmenna behe kamen num ei algonmenna iman kamuge imtihanen ei algonmenna ngoti sahha magun
rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnatun sabit wajjanu qur'an khabar kurwa fa iman fun ei haqiqi imanaki ei imanuge tedukam ma wargodawan algon menna kito bay kuja hisabe ga bay koda hodu megga kumme gotakavvi algon menge sahiba sallallahu alaihi wasallam hadis kurwani allah taala kumme regge ganun fahubaga duniye guda faaba wodigannawa artakunna mukhatab kurwa ifadan wahi kurwe egotuga ila subhanahu wa taala fajur allafuma danden demi wodigenve e miheku enage kiyawa furi kiyumegge sobun nota enei waki tanegga dirulu mihegge sobun nota waki fikuregge sobun ena mifada wakataka dekolo hada munde kam rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabi bekol nami bayan kurwani inna atqakum wa a'lamakum billah tiabamiun getereng allah ngemme taqwa amerikam bodi adi allah me demma boda denewada gambani timan kalek fane ekale fane wora boda rasulullah sallallahu alaihi wasallam bodan allah subhanahu wa taala begutun engene faraten nuwan emeron kuri rega dannawali abu dharr radhiyallahu anhu ge riwayat abu dharr radhiyallahu anhu idan rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurwa fawani sahabi bekalunna mukhatab ko udum wani adu kiyala kiyale e udan hagge adu kiyala kiyala otu algon menna ebe iveto ade algon menna engeto uduga malaike bekalun tibbe kiha warakat kame rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kurwani udum wani adu kiyala kiyale e udan hagge adu kiyala kiyala otu e uduga no emme hataru ingilige minwaru sustan kole malaike bekalaku e bekalege nikkuri allah taka sajide tiri kurawage menui ifo hadis kurwan law ta'lamuna ma alam fartam rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurwani inni ara ma la tarawun wa asma' ma la tasma'un tiyabami nudake tantan timan kalefan deke wada ganna tiyabami adunaha adu timan kalefan adu assame فهم حديث كرفني لو تعلمون ما أعلم تمن كليفا ميجي وداعنا ورتيبامي هنا إنجينما لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا تيبامي هن هي أولنيه داد مدنة أدي تيبامي هن جنان روي أولنيه إفوق حديث كرفني تيبامي هن أمبينج فرات دامة تكون أفالي بنغتيه eha waru ekadege faanu dene wada gannawa allah subhanahu wa taala beegutu allah subhanahu wa taala kurawwa fure khabartukum ekadege faanu deke wada gannawa assawa e adutan algon men nan ibi e manzartu algon men na fenna nama algon menge ambinge faratun damatukum ufali binu gatiska adi gedor duko aramu tammatita dukolla amankamuge wazan dukolla saharaga terian nikumegen gos allah gadutuga an ufulagin tibe duwa denne umuga muli umur heda kollihe ema gorden dewi malaike bekalun gaterega tibbawe bekalun khaluq rafuni sure sajida ga tibbawa bekalun qiyamata ahamiya ihya ugu tibbawa fa قيام قائم ده كون يركون فرد خلو كرفوني سورة سجدا غتيبوا بيكنون قيام قائم وند قيام قائم استغفر في الله والوا اذن ون اي مي بيكلون معرفه وفاوات الله سبحانه وتعالى هاب وانتك ما عبدناك حق عبادتك iba ila haggugen wagotugati man bekalun alukan aden nukurfa din kakatto konfaratakatto allah subhanahu wa ta'ala ga haba wanta kama ikashigin wagotan e femwaran alukan kurwe rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurwani tiyabami hunge teren evvismi haku suwaruge nuwanna ne enaga amaluge sabaku la ilaha illallah suwarugege matiwere niumen hagguwa warga amalen algun men kan nukurewen sahabi bekalun sual dannawani kaleg faanu ko mugawistoy hadis korwani timan kaleg faanu ko mugawis amaluge sobun suwaruge nuwannane efuga hadis kor allah subhanahu wa ta'ala ge rahmen emika hagguge non maneki
algonme muli umuruga kitemme alukame kuriyes alukamuge sababunnen algonmen suwaruge wanna waruge alukame algonmen ka amalen nukurwene evvure suwarugege darumeya niyumen e ma boduwegen wach eya alakiye waruge niyumate nune suwarugege niyumataki ekamugo Allahuge rahmen algonmenge amaluge sabun algonmen hagguwani haggu wima algonmen nan e niyumen ila subhanahu wa ta'ala devvani badalenno ei ilahu rahmatuge bodukama algonmen na devva niyumate em lobe dakhunne Allah subhanahu wa ta'ala boda ma'rifa kurun ei emme muhimmu kamaki ehem megin ilum merin vidalu wani tiba faafikan aragatumu kuriga balam vi aragan nafafa ge kudabodu kama kannune balam vi e faafikun urediganeve faratu ge habawantakame erun algon me kama kare nugannan he rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis korvani la yasriqu as-sariq hina yasriqu wa huwa mu'min wakkan kuramiha wakkamen nukuriye ena mu'minikam gawa haluge Allah ta'ala kibriya wantaveri kama ila subhanahu wa ta'ala e alage amala ballawa wadigem wa kama e ilahuge adabuge warugadakan ena yang ihsas kurave nama Allah ta'ala hutur kure fafen en are nugannane la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min zine kuramiha zine nukure Allah subhanahu wa ta'ala yang iman vegem wa haluge mane ki ena Allah ta'ala ballawa wadigem wa kama enage amalan ina subhanahu wa ta'ala jaza devwane kamuge iman terikan enage hituga onnama ena ekamen nukuran ehmegen riwawegen asfawani awrabinge demihaku angenaga firenu saharage tereng baddalwe e firhem miha anghem miha gaagole wi hinduga e anghem miha ekamu manawe gatumun emiha mi bunani kakan he fennani taritan nuniya mita kunete timammenge kanta dekeka anghe miha e bunani aina mukawkibuha e taritan khalukure farak ko bahi eilo betakhun agul men konta katto dani Allah subhanahu wa ta'ala ge ma'rifan bera kontakatto deveni algomen tv algomen phone algomen computer algomen website takun hulwa manzar taka hulwa program taka film taka michi bay far algomen getere mihum balani miha ko adeto miha ka feneto miha ko netiya e nehri salamekam ehem lemveriya vidalwani tiba tanegga ekani wumun tiba no bunashe khalawtu timanna mihri ekanye walakin qul alayya raqibun bunashe timannage macca faraverwe ballawa wodigem wa faratevve abadus hem ekan ma'rifa korevuni mehem wani ehmegen ibn umar radiyallahu anhu ma behegotun asfawani ekelege fano sahara ge terega baddalu gulamek ge waqti adukujje ge waqti befun adwasawan mashhur wahake timanna men taka atige terem bakariye devvashe vidalwi dannawani mi timanna gechennone timanna ga sahibu miya gechke vidal sahib miya kare bonashe minika eche kala afiye bakari ena dannawani tihin timam bonafika mavvanama aina Allah ko bahe ewa ka sahibu miha ngoluwale vidan ekam Allah kan ekam ngoluwen nolewen he Allah ko bahe sahara ge terega ule mundiya ilma ta'lima duru e zuwan alu kujjage itiqad warugad algun menge tereng bodeti biya fahulawanun navur algun menge verinna rasras kalun navur ko bahe Allah ibn umar radiyallahu anhu makirit koravum ekale faanu etan hisabaka dandem vidalo mandi aina Allah tedemme Allah subhanahu wa ta'ala ko ba mane ki hita genna Allah subhanahu wa ta'ala wadigem wa ekale faanu vidalo wani Allah hattaka
tiye kujja miedo miniwan ekkamuga hadafi manake kujja ballawegen miniwan korevvi madama mi ibn umaruge abdullah ibn umaruge munu fulu allah subhanahu wa taala narakan minju koravva miniwan koravvata tebe fulu adwaswan umar radiyallahu anhu madina ge geetoge kaariga damwaro gotuga hinga mon dieru mayako enage anhen darifulan amuru koramun dani kiru etige tere fengala gina kolla umar radiyallahu mana koravva fa kam tebe fulu adwaswa wahaka mihiri algume ibre libigannam vi filawrta e iman kan umar radiyallahu anhu fa koravi ekujja kaariga mamma demundiye jawabutaka bunamundiye wahakata kujja bunamundiye wahakata kujja bunamundani amirul mu'minin mana korovwa funun he kan oti mamma bunani amirul mu'minin bita kunete gina kollash erun timanna menna bodu faada libene ekujja dannawani amirul mu'minin bita ganetakas amirul mu'minin ge ver rabb ballwa odigem wanate dene odigem wanate umar radiyallahu anhu ekale gfanuge darikalun asima kaveni kurvi e anhen kujjaya efo liboda gennevi anhen darikambale e darikambalunge darikale umar ibn abdul aziz aki umar ibn abdul aziz aki umar gfanuge munika fadarikale umar ibn abdul aziz aki hataru sahabi khalifa nafawga dem bimmacha wada gennevi emme heo khalifa madu dos kolega khalifa kan kurevvi aluveri adiya khilafu bekare duniyage veri kaman anna verin muslimun kamuga avies adeno miun kamuga avies ebami hun ebekalege sababun ladugane kudaka ku jahan jehe fada aduluveri teduveri aluveri ihsan teri bekale em heo kankam muge sabun allah subhanahu wa taala ma'rifa ko denegatunge sobun heo nasleves demigen annani efada misal to agun menge siratuga nota islami tarihuga babar komeka muhimmu kamaki lobati akhunne allah subhanahu wa taala ge nabiyya agun men dakkawa devwa fa sunnen ei emme furihama gotaki komme kamegga kama vies agun men nan ei madukaman unikaman hivies ei emme furihama goy egotan agun men tabawamvi ekayfan sallallahu alaihi wasallam agun men daskodde vigoy ei emme heo rangalu goy adi allah subhanahu wa taala ma'rifa ko deneganna masakki kuramvi erum allah subhanahu wa taala ngemme biruweti alakam ga wegen dani hem wegen antaki rahimahullah idala fawe ahmadul antaki idala fawe man kana billahi a'raf kana min allah akhwaf allah med bodak engunu warakan emiha allah biruwetin bodwan innama yakhsha allah min ibadihi ulama allah gartukun kore allah med emme boda biruwetwani ila subhanahu wa taala gartukun kore e ilahu boda ma'rifa ko dene wada gannawa ilum werinne ehm rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kore timankale gfane te bam gotereng emme taqwa weri kambodi e kivegin timankale gfane emme boda allah meduga dene wada genwani ehm allah subhanahu wa taala kirit qur'anuga ballwa tera aharuge muddat rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'watuga hunne virugavis islami ummata bayan koddevo mongendevi allah subhanahu wa taala imam ma ma'rifa kurmuge matwerikan e kive erun dem wagutun amur ama amal quran ehem wegen ilum berin vidalwani mista kunnan amur daskoddinumuge kuriga daskoddeshe amur kurevvi faratuge habata e faratuge matwerikan erun wagutun quran algon men navs amure kurevuni ma amuru afarata algon balani ki haware amure to konfarata konto ai e amuru afaratu ge habatu algon men hituga hori warakan algon men amuru ka kiyaman teriwani ehennuni algon men e amure bolala jahan doa ka allah subhanahu wa taala algon menni heo bas adwa heo bang amal kora bay kam ga levun allah subhanahu wa taala hagu gotuga ma'rifa kun ila subhanahu wa taala ga murfata kiyaman ve ilahu nahi korevi emmeha kankamun durheli vegemwa ilaha birwati taqwa veri bay kam ga levun wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khairan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.